Dobar dan. Danas je sa nama Kolja Kontić, specijalista psihijatrije sa kojim danas razgovaramo o emocijama i stomaku. Zašto nam je muka kada smo nervozni, recimo. A eto, za početak, šta je stres i koje su najčešće zablude o stresu? Termin stresa se pominje dosta često i svi smo nešto u stresu, stresu nam je ovo, stresu nam je ono, a mislim da je važno da kažemo prvo šta je to stres, jer mislim da ljudi ne razumeju i olako koriste taj pojam. Stres je, šta bi bilo stres? Stres bi bila neka prirodna reakcija organizma, psihološka i pre svega telesna, na neke nepovoljne okolnosti u životu. Tačnije, neke stresogene faktore, tako ih zovemo, koje procenimo mi da su za nas ili opasne ili su izazovne. I onda to pokrene jednu reakciju u organizmu koja se zove bori se ili beži, fight or fly, i pokrenu se neke hormonske promene u organizmu, dođe do lučenja hormona stresa, to su kortizol, noradrenalin i adrenalin, i pokrenu se razne hemijske reakcije u organizmu koje onda daju telesne simptome. S tim što važno isto reći da stres sam po sebi nije nešto što je, na što mi odgovaramo i zbog čega trpimo. Mi u stvari trpimo zbog emocija koje imamo povodom stresa. Tako da u stvari mi te životne situacije, na njih gledamo na određeni način, razmišljamo o njima na određeni način, a naši stavovi i razmišljanja o tome utiču na naše emocije, tačnije proizvode naše emocije, koje onda pokreću ove neurohemijske procese u organizmu i daju nam određene simptome, jer svaka intenzivna emocija koja se javlja i u stresu, ona je praćena uvek nekim fizičkim simptomima, da li je to sad lupanje srca, visok pritisak, preznojavanje, ili deluje na gastrointestinalni sistem, pa imamo neke tegobe od ovoga stomaka. Koje su najčešće zablude o stresu ovako među ljudima? Pa, mislim da je najčešća zabluda da stres ne postoji i da je to nešto što su izmislili slabi ljudi da bi imali neki izgovor zašto nešto ne mogu ili zašto se osjećaju loše. Znači, stres svakako postoji, svi smo izloženi stresu, samo je pitanje kako reagujemo i kako se nosimo sa njim. Često čujem da ljudi negativne emocije doživljavaju kao slabost, a negativne emocije je nešto što ne možemo odvojiti od sopstvenog postojanja. Tako da bih rekao da je to možda najozbiljnija zabluda o stresu, da on ne postoji. Druga stvar koju često čujem jeste da kao ignoriši stres. I to bi onda bilo kao kad bi, pošto je stres u stvari stresogeni faktor, aktivirajući događaj na koji mi se osjećamo na određeni način, recimo strah, anksioznost, bes, ljutnja, koja god emocija. I kao kad bi sada vama neko rekao, evo tu stoji tigar pored vas i vi ga ignorišite, nemojte da se plašite. Ne bi bilo moguće. Tako i stres, ne možemo da ga ignorišemo i on neće proći ako ga ignorišemo. Samo ćemo još više intenzivirati emocije koje imamo i koje pokušavamo da sakrijemo. Onda jedna česta zabluda jeste da se stres može rešiti alkoholom. Malo alkohola pomogne da se bolje osjećamo. Da, kratkoročno jeste tačno jer je anksiolitika alkohol, ali na duže staze svakako upadamo u neki drugi problem, ozbiljniji i veći. Onda od zabluda tu još često čujem da je stres nešto što nas motiviše. Može da nas motiviše ako pričamo o nekoj pozitivnoj tremi, ali stres koji traje i uzrokuje intenzivne i dugoročne emocije,
on svakako nije nešto što nas motiviše, već ograničava. I ja bih rekao da mi nismo motivisani zbog stresa, nego smo motivisani uprkos stresu. Onda još jedna od zabluda jeste da svi isto reagujemo na stres. Svi različito reagujemo na stres, jer smo različiti ljudi sa različitim mislima i stavovima i onda se drugačije i osjećamo i drugačije simptome imamo. Šta se dešava onda u našem stomaku kada smo pod stresom? Eto, sad ste upravo završili. Zbog tih hormona stresa dolazi do uticaja, u stvari, na gastrointestinalni sistem. I, na primjer, kortizol, koji je hormon dugotrajnog stresa, kad smo pod dugim naponom nekih emocija, kortizol se luči i pravi neke procese u organizmu, u gastrointestinalnom traktu. I onda to osjećamo kao, za početak, nadutost, grčeve u stomaku, taj hormon utiče na probavu, pravi probleme ili u smislu obstipacije ili dijareje, luči se želudačna kiselina, koja može onda opet davati neke simptome kao žgaravica, ono što zovemo refluks, i ako dugo traje, može doći do nekih organskih promjena na digestivnom traktu, kao recimo čir. Da, dakle ona može veoma uticati i na ravnotežu crevnih bakterija, je li tako? Jest, da, koja je od isto jakog značaja za mentalno zdravlje, jer te crevne bakterije, u stvari, ima nešto se zove mikrobiom, to je ta crevna flora koja je u vezi sa centralnim nervnim sistemom, preko nečega što se zove enterički nervni sistem, i naše psihološko utiče na funkciju stomaka, a i stomak utiče na mentalno zdravlje. Stres može dugoročno uticati na varenje? Pa svakako, znači, postoji ono što se prvo dešava, znači dolazi do lučenja adrenalina kad je neki akutni stres. I šta adrenalin radi? On, znači, u početku tog stresa, naše reakcije u stvari na stres, dovodi do povećanja kiseonika u mišićima da bi se pripremili za neku akciju, da li je to, ono što ću kažem, da se susretnemo sa problemom ili da pobegnemo od njega, ali isto i radi da iz organa koji nisu vitalnog značaja, kao što se recimo organi za varenje, preusmerava znači energiju u vitalne organe i na taj način slabi probav. Dok kortizol koji se luči pri produženom stresu utiče na probavu opet na neki svoj način, tako što remeti tu crevnu floru koja onda može biti uzrok raznih problema koje mi osjećamo kroz stomak. Da li različite emocije utiču različito na stomak? Da, da. Kao što čuli ste sigurno da kada smo tužni imamo neki osjećaj kamena u stomaku, kada smo u strahu ili anksiozni smo imamo knedlu u grlu, onda kada smo besni pominje se žuč, kao da nam neko prosipa žuč po stomaku, tako da utiču takođe i na probavu. Kada smo tužni može da dođe do pada apetita ili da dođe do emocionalnog prejedanja, a sve to remeti crevnu floru koja onda može opet da ima neke dugoročne posledice na zdravlje, u smislu da se remeti taj odnos između dobrih i loših bakterija, da onda putem te povratne sprege crevno-moždane ose utiče na mentalno zdravlje. Kako možemo da prepoznamo? Šta je prvi znak da naše emocije utiču na zdravlje našeg stomaka? Pa, možda bi prvi znak bio, u stvari, ono što je potrebno jeste da osluškujemo svoje telo, da ga poznajemo, da pratimo šta se dešava i da te fizičke simptome, koji u prvom redu su neka nelagoda, grčenje, nadimanje, dok još, znači, nema nekih organskih promjena, da mi to prepoznamo, da povežemo sa onim što je u stvari najvažnije za ovu priču, da su emocije u stvari ovde ključne i da onda
povežemo te simptome sa onim kako se osjećamo u tom trenutku ili u tom nekom periodu života kad imamo te promene i da u stvari radimo na promeni emocije. Time da se bavimo Da, više. a ono što je ključno jeste da su emocije uvek posledica nekog našeg stava i razmišljanja o tim stresogenim događajima koji nam se dešavaju i kako ćemo sad o njima da razmišljamo, zato što je to put da menjanjem načina razmišljanja mi u stvari menjamo intenzitet, trajanje emocije zbog koje trpimo. Naša reakcija, u stvari, na taj događaj ili na nešto. Naša reakcija na događaj je u stvari naš način razmišljanja na događaj. Tako da je u stvari ključno razmišljanje na ono što nam se dešava. Što sam rekao na početku, da li nešto procenjujemo kao da je opasnost za nas ili da procenjujemo kao nešto što je izazov za nas i onda se osjećamo u skladu sa tim šta mislimo. Koje je onda rešenje? Kako možemo da smanjimo taj negativan uticaj emocija na stomak? Postoje sad razne tehnike ili taktike za kontrolu stresa. U stvari ono se svede na to prvo da prepoznamo da smo u stresu, da prepoznamo koju to emociju imamo kad smo u stresu, jer ljudi često ne prepoznaju kako se osjećaju, koliko god da to ovako deluje banalno, ljudi ne znaju kako se osjećaju i često govore osjećam se loše, osjećam se užasno, katastrofa sam, ali to ne govori o onome kako se osjećamo, već samo govori o kvalitetu onoga kako se osjećamo. A osjećamo se tužni, besni, u strahu. Emocije su... To je emocija. I onda kad to prepoznamo, onda, to ja govorim iz pozicije kognitivno-behavioralne terapije, kada prepoznamo kako se osjećamo, onda je dalji rad na tome da detektujemo koji su to neki naši stavovi koji čine da se tako osjećamo i onda kroz terapiju, tačnije menadžment stresa, da mi menjamo način razmišljanja, naše stavove kako bismo promenili emocije. To je što se tiče neke, da kažem, psihoterapije, ali takođe u tom menadžmentu stresa jako su važne i neke druge stvari, kao telesna aktivnost, jer ona proizvodi endorfine koje čine da se bolje osjećamo, takođe ishrana je jako važna, neke meditacije, tehnike disanja. Recimo, ima jedna tehnika disanja koja se pokazala vrlo efikasna u smanjenju anksioznosti, to je nešto što se zove dijafragmalno disanje. To je tehnika disanja da se ne diše kroz grudni koš, tačnije da se grudni koš ne bude u fokusu disanja, već stomak. I diše se, znači, spuštanjem i podizanjem dijafragme i na taj način postižemo jedan stepen relaksacije i u kombinaciji sa nečim što se zove, znači, neka relaksaciona tehnika mišićna, progresivna mišićna relaksacija, gde, kao što sam rekao, kada smo anksiozni, kada smo pod nekom intenzivnom emocijom, one su uvek praćene su fizičkim simptomima. I napetost mišića je jedna od čestih pratioca te naše anksioznosti i intenzivnih emocija. Kako onda da putem te progresivne mišićne relaksacije možemo da delujemo na anksioznost, to je jedna jednostavna vežba koja daje dobre rezultate, da, znači, mi kontrakcijom mišića, voljnom kontrakcijom mišića, po grupama mišića, kontrahujemo mišiće i fiziološka reakcija tih mišića jeste da oni posle kontrakcije koju držimo nekih 7 sekundi idu u maksimalnu relaksaciju. I mi onda idemo od mišića glave, mišića ramena, vrata, grudi, stomaka, postižemo relaksaciju, maksimum mišića i na taj način delujemo obrnutim putem, znači anksioznost vuče napetost, a ako mi smanjimo napetost u mišićima, mi ćemo onda da delujemo i na smanjenje anksioznosti.
Tako da su to neke tehnike ovako najčešće koje se koriste u redukciji u stvari intenziteta emocija koje u stvari su nama stres. Emocije, intenzivne emocije su nama stres. Jeste. I negde, ali opet negde i samom ishranom, načinom života, mi negde možemo uticati, jel tako? Da, kažem, ishrana je jako bitna iz više razloga što te probavne smetnje mogu uticati na spavanje, koje opet onda utiče na naše funkcionisanje, onda te probavne smetnje mogu narušiti tu crevnu floru koja opet ima uticaja i na imunni sistem, na upalne procese u organizmu, tako da je ishrana jako bitna. Takođe bitna je i neke socijalne tehnike, šta to znači da pričamo o našim emocijama, da delimo to sa bliskim ljudima. Takođe i ono što je bitno jeste da imamo u životu i neka zadovoljstva koja će nas relaksirati, znači da se bavimo stvarima iz kojih crpimo zadovoljstvo. Hvala vam mnogo, doktore, na ovom razgovoru. Hvala vam.